Savršene venčanice, verenički prsteni burme, neizostavni dragulj svim mladim parovima, pozivnice, dekoracije, fotografije za dugo sećanje, mnoštvo čarobnih i jedinstvenih detalja za restoran, cvetni aranžmani, toliko lepote, glamura i sjaja obeležilo je prvi Wedding Days u Paraćinu. Posetioci su imali priliku da saznaju mnogo toga o običajima i stilovima za venčanja, od šminke preko frizure do izbora haljine, nakita, jelovnika. Prvi dan Wedding Daysa u hotelu Petrus je prošao pre svega u jednoj prijatnoj atmosferi, gde je bio veliki broj devojaka koji su bile i zakazane, koji su došle onako prošetale, došle da vide šta se dešava ovde. Pored nas, kao organizatori salon venčanica La Novija u Paraćinu, ima veliki broj izlagača. Mi smo došli na ideju, pošto naše mlade kad god dođu u salon, one zahtevaju da imaju sve na jednom mestu. Od cvećara, šminkera, frizure, zlatare, šminke, nakita i mi smo hteli da izađemo njima u susret, da dođu i ovde na sve jedno mesto da imaju. U ulozi mlade oprobala se i manekenka Marija Savić. Iako se Marija već dugi niz godina bavi manekenstvom, ovo joj je bilo prvo oblačenje venčanice. Prvi put inače oblačim venčanice, La Novija i osjećaj je fenomenalan, stvarno. Znači, udala bih se ovog trenutka. Prvi Wedding Days u Paraćinu zajedno su organizovali salon venčanica La Novija i Šume fotograf. Izlagači su se trudili da ugode svakom paru, te su spremili atraktivnu skalu popusta koja je svima dobrodošla. Pojedini artikli bili su jeftiniji i do 50%.